исеміңіз нешек? Сәмсіз Ленар болам. Сіз неде классына яқлап келесіз? 3-ші Б. Һәм сіз мұндай матур келеш нейді бию бейсіз ол? Біз Кавказ биюін бейдік. Кавказ бию ол бек шәп келіп шықты шыннан да. Һәм сіз нейді орынға үмітленесіз? Конечно, бірінші. Әлбәттә, бірінші сізге оңышлар тілеп қалабыз. Рахмет. Рахмат. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, добрый вечер. Сумая. Какой вы класс подготавливали? 3 Б. И какой же вы танец танцевали? Кавказский танец представляли. Наш Кавказ называется, наш танец. И как вам их выступление понравились? Понравилась ли вам их работа? Да, очень отличные хореографы, все выступления, все ребята очень молодцы, старались на все 100. Все молодцы, все вкладывались отлично. А как вы думаете, ваш класс какое место займет? На какой вы надеетесь? Конечно, всегда на лучшее, на первое место. И всем остальным участникам тоже желаю всегда высоких побед, чтобы всегда достигали столько вершин, добивались. Хорошо, спасибо вам большое. Исәмсіз апалар, сіздің есімдеріңіз нешек? Менің есімім Олсу, Лена. Апалар, сіз неде класстан боласыз? Біздің балалар 5-ші А классынан. Сіз неде бию берге ойлайсыз? Татар бию. Оңышларға үміт бар ма? Бар, Яра, сізге бұл конкурста оңышлар тілеп қалабыз. Қайырлы күн, Гүзел апа, менің сізге бірінші сұрауым былайды. Бірінші сұрау, сіз бұл шараға көп әзірлендіңіз? Бұл шараға біз енді бір 10 күнлеп точно әзірленеміз. Күнде қайтабыз да, әтиянелер іштен қайтқаннан соң сағат 6-ға жиылабыз. Балалар да, әтиянелер де, һәм мен де шул есепте. Екінші сұрау, барлық балалар да қатнаша ма? Әлбәттә, bütün балалар да қатнаша. Біз класста 17-де, бізден бір 2 генә оқушы қатнашмый, аларның себепләре бар. Шуңа күрә бұлай бүтінсі де қатнаша. Хәтта әтиянелердің де яртысы қатнаша. Бейбет. Аллаға шүкір. Костюмдарны қайдан аласыз? Костюмнарын җитештек алып калырга. Әйтмимсез, кайдан алганны. Үзегезнең урналыгызны шанасызмы? Ümitsiz şeytan gına diye ümitlenip durabız әлі бір орынға кірібіз деп. Яра, Алла берсә урналыгыз әле. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Исәмсез, синең исемең ничек була? Минем исемем Ләйсән. Ләйсән апа, сез мондай матур килеш кайда барасыз? Без бүген менә репетициягә килдек. Безнең конкурска әзерләнәбез, биюләр конкурсына. Бу нинди милләт биюе? Бу безнең Кавказ биюе. Яра, сезгә бу конкурста уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур кызлар. Сіздің есіміңіз нешек? Ойзирек. Сіз неде класстан боласыз? 2-ші Б. 2-ші Б. Мұндай матур келеш, сіз неде бию берге жинасыз ол? Татар бию-бийбіз Алла берса, ауылағы бию. Татар бию. Сіз өзіңіздің жеңген хисегізні туясыз ма? Әлбәттә, енді кім туймасын сыңаны. Яра, сізге оңышлар тілеп қалабыз. Рахмет. Сіздің есіміңіз нешек була? Менің есімім Илнор. Сіз неде класстан? Біз 2Б классынан. Сіздің шығышыңыз өзіңізді қанағатландырды ма? Енді әлбәттә, шығыш жасағаш енді өзіңнің шығышынан қанағат болырға керек. Өзіңіздің неде орын алдық деп үмітленесіз? Біз енді әр уақытта бірінші орынға үмітленеміз. Яра, сізге оңышлар тілейбіз. Рахмет.
Сәлем, сіздің ісіміңіз нешек? Мен Дилә, Сіз нендей класстан боласыз? 2 А. Сіз шундай матур килеш, нендей бию бирге жинасыз сол? Без матрос бию бийбез. Матрос бию. Сіз өзіңіздің жеңу хисен туясызмы? Әлбәттә. Яра, сізге оңышлар тілеп қалабыз. Сәлем, қызлар, сіздің исемдеріңіз нешек? Мәриям, Замира, Сіз нендей класстан боласыз? 5-ші. 5-ші аймы. Сіз нәрсәгә әзерләнәсез? Татар концертқа. Бию конкурсына аймы. Нендей милләт биюін бейсіз? Татар халык. Татар халық биюін. Сіз оқуға да һәм биюгә дә җитешәсезме? Әйе, татар. Җиңәсегез киләмесең? Әйе, Сезгә бу конкурста уңышлар теләп калам. рәхмәт. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Резида. А меня Игуль. Приятно познакомиться. А из какого вы класса? 4 Б. 4 Б тоже. Какие вы такие красивые идете? Куда? Мы идем на конкурс. Большие танцы. А какой национальности ваши костюмы? У меня башкирский костюм. А у меня якутянка. Я якутянка. Якутяночка. А как вы думаете, у вас есть шанс победы? Конечно, непременно. Хорошо, мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Всем удачи.